na isuspindir ang Sa pelikula. taho ka mag-issue sa war on drugs, palagis man sumutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tuming kalayo ang apektado kang Newsway. Sa headlines kan mga barata issue nin panunuhol sa miyembro kang transition team kang Robredo administration iimbestigaran kang Internal Affairs Service kang lokal na gobyerno. Team kang Naga City na de-deploy sa Masbate matapos ang bagyong Opong nakapuli na. Duwang pulis kang Section number 3 kang Naga City Police Officer subot na menor de edad. Journey of Strides Fun Run para sa birthday kang Naga College Foundation President Ginibo Kasudma. Uya mga bareta sa Aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Nakabalik na sa syudad din Naga ang team kan lokal na gobyernong na-deploy sa probinsya kan Masbate na nagtabang sa clearing operation matapos ang bagyong Opong. Uyang sa kuyang report. Sa flag raising ceremony sa Naga City Hall, pinagbisto as in pinasalamatan ni Mayor Lani Robredo ang grupo kan City Disaster Risk Reduction Management Office, Public Safety Office, as in City Enro na kaibanan sa pagpasiring sa probinsya kan Masbate para magtabang sa clearing operation matapos ang bagyong Opong. Yaon na po sinda, nakabalik na. Apo doon ko po saro-saro. Ang team lead, sabi niya diin na siya ibali, pero ibabali ko siya, tahinatod niya si team niya duman. Ang team lead po si CDRRMO Chifta, Reynor Rodriguez. Presente man si CDRRMO Head Reyno Rodriguez na nagpasiring sa Masbate ning duwang aldaw para hilingon ang sitwasyon sa nasabing lugar. Siyang pinagsabi na dakul pa ang kaipuhan asikasuhon sa Masbate. Ang trabahong itinaos sa inang grupo ang natapos man sa laog ng sarong simanang pagtinir sa lugar. Nakatabang po kita dahil si 17 po na crew composed po kang CDRRMO, PSO, ENRO, ini po nagtarabang sa clearing dumanta. Nanotaranta po talaga na kulang si tao nagtatrabaho after siguro po na mangyari si bagyo, nagbayanihan si mga tao, but life must go on after 2 days kang bagyo. So dahil po naasikasong gayo si mga nasa agihan. Si Park po ninda na I think mga kabangang hektarya siya po si naging unit na assignment. But on the third day, sabihin po kami kang OCD, Office of the Civil Defense, na iano po kami sa Aroroy, Masbate. Duman po mas kadikit si mga taong nagtatabang, and since medyo mountainous siya, hilly, dakulong po ang kahoy, so darakulang kahoy ang nagturumba sa mga salog, sa mga atop ka mga eskwelahan. So ito po ang inasikaso ninda until Saturday almost evening, tapos pag Sunday morning po nagbalik sinda sa Naga. Ugmaman sinda sa naitaon nindang tabang sa mga residentes asin ang pagbangon liwat kang probinsya ang sa naman gustong mangyari. Every time nagluluwas, naka-uniform ka tong CDRR, masabi sila, alam namin, kilala namin kayo yung padala ni Ma'am Lenny. So ito po pride in a positive way na mapahiling ta na ang Naga kung daiman sa pag itong daimang kita dapat yaon man lang kita sa tuya ang lugar, pwede kitang magtabang anytime basta po para sa satong mga kahimanuan, especially sa Bicol region. Yaon man subuot pirmi ang pagtabang kan lokal na gobyerno kan Naga sa mga kataraid na banwaan asin probinsya, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Genan TV 48 Naga, Christina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Daig na muna makakabalik ang grupo kang LGU Naga sa probinsya kan Masbate para liwat makatabang sa clearing operation huli sa kakulangan ng resources. Apwera kaini, may mga nakaatang pama na ibang responsibilidad sa mga personaheng nagpasiring sa Masbate. Sinabi pa ni CDRRMO Head Reyno Rodriguez na natapos maninda ang mga kaipuhan pakarhayon na naka-assign sa indang grupo. May iba pang organisasyon asin LGU ang nawalat sa Masbate asin padagos nagtatabang. Medyo masakit na po ito kasi si resources and all. Pero I think itong 1 week na pong itinaong oras sa Inda, na-appreciate naman po kang mga tao sa Masbate si pagtabang. Sa iba pang mga bareta, papaimbestigaran ni Naga City Mayor Lani Robredo ang sahot kay Mr. Rian Cedric Rentoy na subuot nagresebe ng 350,000 pesos para paboran ang karnabal sa syudad ng Naga durante kan Peña Francia Fiesta. Uyang sa kuyang report. Ini ang Facebook post kang sarong Nico Perez na nagsasabing igwang dako ang 350,000 pesos si Ray Rentoy na parte kang transition team kang Robredo administration
na halik isubuot sa may sadiri kang karnabal na yaon sa syudad kang panahon kang kapistahan. Kang hinapot si Mayor Lani Robredo manungod sa isyong ini, mismong si Rentoy subuot ang nagsabi sa iya mapadapit sa post. Sinabi ni Robredo na mayong exemption sa investigasyon, inikatakod ka sa iyang lakdanga na zero tolerance sa korupsyon. Ang isyong inya sa iyang idudulok sa Internal Affairs Services ka lokal na gobyerno kanaga na iyang maimbestigar ka nasabing 350,000 pesos na pinagtao subot ki Rentoy. Actually, di ko aram iyan pag-post kang iba, pero si Rayan mismo siya nag-inform sa kung unya na aga. Igwada ang page na itong Naga Smells to the World na pig-post siya na nagkuada ng 350,000 pesos duman sa karnabal. Ang sabi ko sa iya, pag may mga reports ng araw kayan, kaipuhan iagi sa mayo exception. Saka syempre si Mas Sararani sako mas ang ilalaag sinda sa mas higher na standards ng integrity. Pigahapot ko nga si Councilor Gail Subago, pigahapot ko siya sa inkuba niya ako i-refer kung sa oversight kang sanggunian o sa IAS. Ang sabi niya okay man da sa IAS, ang report kang IAS, pig-check ninda. Tututukal man subot ninda ini asin gusto nindang maaraman ang katotohanan, hulita bako man subot ang Office of the City Mayor ang may kapot kang pagpa-approve o pagtaoning permit kang karnabal kundi nagaagi sa sangguniang panunsod. Dagdag pa ni Robredo, enot ng hinagad kang may sadiri kang karnabal ang saro may bangang bulan na pagtinir sa naga. Alagad ini ang daiman pinagtugot kang City Mayor's Office na si Rayan Rentoy ang nag-atindir sa sanggunian. Ang record kang sanggunian ang makakapatunay kan mga nagibong lakdang asin urulay manungod sa mga karnaval sa syudad. Pag inadalan ta ang proseso, bako man kami ang nagtataoning permit. Ang sanggunian ang nagtataoning permit. In fact, dawa si resolution kang sanggunian pagtaong permit, di masamo nag-agi. Kaya kung ako si Carnaval, taano ta si Rayan ang tatawanan ko, na bako man yan sa Mayor's Office. Yan ang number 1. Ang number 2, pinapakuha ko nga ni si transcript dahil natandaan ko day pa yan pigihiring, nag-agi ako sa Diversion Road. Naglalaag na duman, August pa lang. Naglalaag na duman, so hinapot ko ang sanggunian ko, igwa na yan permit. Ang sabi ng sanggunian, Mayo pa, nag-a-apply pa lang. So pinadumanan ko yan sa PSO. Pinadumanan ko sa PSO, nasabi ko sa na malaag na siya, na garo baga presumido, natataonan siyang permit. Taano ta naglalaag na? So pigsita ito kang PSO, kang yaon na sa sanggunian, ang sabi kang sanggunian, ang piga-apply garo 1.5 months, August 15 yata to end of September. Pinaduman ko si Rayan. Sabi ko, amayon pang August 15, makakariba raw pa yan sa mga klase. Itutugot na lang September 1 to September 30. So si Rayan sinagsabi, ang sabi ni Rayan sa kuungo niyan, yaon man daayan sa minutes kang session. So sabi ko, magkuaning minutes kang session para mahiling na kami nga, garo ang naglilos kay ngunyan, tinugaan daan na 1.5 months, pero daan tinaw kang sanggunian 1 month lang, garo baliktad. Higot na pinagkukondina kang administrasyon ni Mayor Lani Robredo ang korupsyon, kung kaya ang mas kiisay man na maaraman na maimbuwalto sa araw kaining gibo, ang tulos man aaksyonan kang alkalde. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, sinabi ni Mayor Lani Robredo na maski anong estilo ng pagtaon ng kwarta o pabor kan mga supplier kan lokal na gobyerno sa mga empleyado o opisyal kan lokal na gobyerno kanaga, ang higot subuot na dai pinagtutugot. Ang mga bat na penalidad sa isay man na empleyado kan lokal na gobyerno kanaga na maiimbuelto sa korupsyon, maging si harani sa opisina kan alkalde ang matatanggal subuot sa trabaho. Kung halimbawa, yan mga pag-exchange ng kwarta, si mga suppliers digdi na may dangog ako na nagtatao, pigwarningan ko na, pinaarapon ko na, pigwarningan ko na any indication na nagtatao sinda, dawa for gratification, iba blacklist na sinda digdi. So ang hapot nga ni sa kuya, dawa ngaya pakakan, sabi ko dawa pakakan, bawal. So pag igwang araw kayo na urulay, dawa offer ning pagtao, iba blacklist na dapat ang supplier. Tadaiyan katanggap-tanggap tigdi sa syudad. Para sa kuya kaya dawa offer insulto yan. Gusto sabihin pag nag-offer, nagdududa siya na nagtatanggap ka.
Klaro yan duman sa mga suppliers na nakaulay ko. So iniyo, pag may any indication na may totoo, data yan i-condone. Ang warning ko sa mga nakaulay ko ng empleyado, one strike. One strike, pag corruption, mayong patawad. Pag sabi ko, gulpi na ako nadangog na may nangyayaring corruption, kabako pa ako. Pero pag may nangyari na ako na, one strike yan. Pag any indication na may katotohanan, tanggal. Dahil diita yan, sabi tabaga, zero tolerance on corruption. So lalo na si mga nakapalibot sa kuya, mas higher si standards na i-impose na. Duwang pulis pinurbara na saksakon kan sarusubot na menor de edad. Maximum tolerance higot na pinag-oobserbar kan kapulisan. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Imbis na maggamit ning badil ang duwang personay kang Naga City Police Station 3 matapos ining purbara na saksakon kang sarong lalaking menor de edad gamit ang kaput-kaput kaining pasang salming kasuod mang aga sa luwas kang istasyon. Pinili subuot kang duwang pulis na mag-ilag, magdulag para dai makulugan ang nasabing menor de edad. Mahihiling sa video na natumba ang sarong pulis, alagad tulos ining nakatindog, asin pinorbaran na saksakon kang menor de edad ang pulis, alagad nakailag ini. Saro pang pulis ang pinorbaran man saksakon, alagad marikas na nakaiwas. Matapos day matamaan kang menor de edad ang duwang pulis, duminalagan ini palawag sa estasyon. Nagsunod ba ng binatilyo, asin dumana na corner kang pulisya ang nasabing menor de edad. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, nahiling subuot sa CCTV camera na nagsisirip ang binatilyo, asin pinuporbaran kaining buksan ng opisina kang Women's Child Protection Desk kang Police Station 3. Kung kaya sinita ini kang naka-duty na pulis, asin hinapot kung ano ang kaipuhan. Dai nagsimbag ang menor de edad kung kaya pinauli ini kan pulis. Alagad nagtago subot ini sa gilid kang sasakyan na harani sa opisina, asin nakakuanin pasang salming. Dangan duman na pinorbaran kaining saksakon ang duwang pulis. Actually, direct assault po ang case na ito. So kung mahiling hindi po sa viral video po baga na pigbubukod ng saksak ang police officer natin. So ang istorya po kayan, nahiling po sa CCTV kang duty natin ng Police Station 3 na may nag-sisirip at the same time nag-attempt na buksan ang Women's and Protection Office. So sinita po ini and then hinapot ko anong kaipuhan, pero dahil po ini nag-response, no? So ang ginibo na lang po kang duty ta is pinapauli na po ini ta, sabi nga ni minor. However, dahil po lang po ito naguli, nagtago lang sa may gilid kang sakayan, naharani po sa office. Kang nahilig naman po kang may sadiri kay itong sakyan, hinali niya po si sakayan niya. Unknowingly, anggot na pala nitong minor de edad and nakakuha ning pasa na jealousy kang opisina and then pinaghahabol ng saksak si duwatang duty. So luckily dahil man po na nalaag sa alanganin si mga pulista and then in-enforce po itong inaapod mi na force continuum, ano? Kung ano lang so level kang threat, so may a certain force na ini-enforce ang PNP. Daiman nalaag sa alanganin ang buhay kang duwang pulis, alagad masa angat man giraray ning kaso ang PNP Naga laban sa menor de edad. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, makalipas ang 29 taon na naaresto kan tracker team kan Ocampo Municipal Police Station ng akusadong si Ayas Amon kan Barangay Villa Florida, Ocampo, Camarines Sur na may kasong theft. May 2, 1996 ang petsa kan sayang warrant of arrest, as in October 4, 2025 kan siya na aresto. Mayong piyansa ang kaso kan akusado ng unyan, yaon sa kustudiya kan Ocampo Municipal Police Station. Sa iba pang police report, pinag-turnover na vape na pinagtutubo ng igwang cannabis oil o liquid marijuana dadarahon sa PNP Crime Laboratory sa Metro Manila. Duman determinaran kung igwa talaga ining cannabis oil. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela.
Hahalaton pa kang Naga City Police Office ang resulta kan duwang kahon na vape na pinagtutubudang may laog nin cannabis oil o mas bisto sa apod na liquid marijuana matapos ining i-turn over kang nakalis na aldaw kang duwang concerned citizen na residente kan J. Hernandez Avenue, Barangay Santa Cruz, Naga City kan iniwinalat sa indang store kan sarong delivery rider. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kang NCPO, mayong gamit ang crime laboratory sa Naga na makakapag-determine kung totoong mga liquid marijuana ang nakabugtak sa mga vape na pinag-turnover sa Sainda. Kung kaya, dadarahon ini ngoy na aldaw sa Manila Police District Crime Laboratory Office. Nakataning ta ang head kang crime laboratory, no? So kinumusta ta po si disposition and yung testing po kung talagang positive. Ang sabi niya po, mayo sindang equipment, mayong machine na pwedeng makapag-determine digdi. So ibabiyahe po ito pa Manila ngunyan. So sa krami po ang may equipment para ma-determine kung talagang pasok po ito sa illegal substance. Padagos man na pinag-aaram kang Naga City Police Office, City Intelligence Unit ang pagkakabisto kang delivery rider na nagwalat kan mga vape. Siniguro kang NCPO na dai mapundo ang operatiba hasta dai nabibisto ang driver kang nasabing motorsiklo. Pero digdi po sa winalat lang kang sarong delivery driver, pinapaubaya po muna natin yan sa mga intel operatives natin. Kasi may mga future law enforcement pa pong gigibuon. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Balansuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, 40,000 pesos ang piyansang pinagrekomendar kan korte para sa temporary liberty kan sospek na si Ayos Leo, 37 anyos kan barangay Tagongtong, Goa, Camarines Sur, asin sarong paratindan nin sira. Inaresto kan tracker team kan Goa Municipal Police Station ang sospek huli sa kasong homicide. Sa iba pang bareta, bisita ngunyan kan syudad ni Naga ang mga opisyales kan Maslog, Eastern Samar sa pangyayarot ni Mayor Septemio Boc Santiago para sa sarong benchmarking. Pinag-welcome man sinda ni Mayor Lani Robredo asin pinaglalaoman na magkakaigwan ni magayon na pagtinir sa syudad ni Naga ang mga opisyales kan lokal na gobyerno kan Maslog, Eastern Samar. Sinabi ni Mayor Santiago, gusto nindang mapag-adalan ang mga dating pagpapadalagan sa syudad ni dating DILG Secretary Jessie Robredo asin ang liderato ngunya ni Mayor Lani Robredo. Mag-benchmarking kami dito sa lugar ni Ma'am Leni, ni Mayor Leni. Tapos yung formulation ng ELA namin sa LGU Maslog, dito namin gagawin sa Legazpi. So ano yung i-benchmark natin sa Naga City? Anong particular? Tungkol sa mga yung mga best practices ng lalong-lalo na sa leadership noon ni gusto namin ni Secretary Robredo at saka yung leadership din nila dito sa sa Naga. Sa iba pang bareta, Journey of Strides Fun Run para sa birthday kan Presidente kan Naga College Foundation ginibu kasudma. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kate De La Torre. Be fit as in healthy swell ang mensahe kang event the Journey of Stride Fun Run para sa Champions Birthday Dash para kay King Tiger President Mario C. Villanueva kang Naga College Foundation kan suodma. Pinagpunan ng event in maugmang Zumba dance kasunod kay ng opening remarks si Sir Mario Villanueva para sa mga participants bago magpun ng Fun Run. Ang mga estudyante, staff, faculty as in NCF community nagkasararo para celebrar ang ika-75 kamundagan ni President Mario sa maabot na October 7 sa paagi ng Fun Run. Bako lang ining simpleng karera, imbis pagtaon ni importansya sa tamang lifestyle para maging fit as in may tamang resistensya. Nagpaabot man ni maugmang pagbati si Fiona B. Tino na sarong atleta kang institusyon as in iyuman ang nakakuha kang first place female runner category. Nag-enjoy po yung students, faculties, and leaders po sa community and also po nakapo ng iba-ibang friends yung students and faculty po dito sa school. Unang-una po sir, happy birthday po and sana po more runs to come and more birthdays to come po. Sa halawig asin mapagal na ruta kan Fun Run, natawanan ng kada saro nin kusog para ipagpadagos na maging active as in healthy lifestyle. Para sa GNN TV 48 Naga, Kate Catherine De La Torre, Newsbreak.
Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Janan TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page, Janan TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel, Janan TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang Janan TV 48 Naga News Break. Number 3 ng Naga City Police Office. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tao kung mag-iso sa warrant drugs, palagos man subot ang higit na ang tubig baha nung hinabot pa sa lampas na dahil siya na alas tirong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag Market Your Future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion.
Ano, morag ka? Ano, morag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation. And at Naga College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that's designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that's designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations.
Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.